y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bageneye abakristu ku munsi mukuru wa Pasika 2026. Insanganyamatsiko iragira iti tubere Kristo wazutse abahamya b'ukuri. Basaseridoti biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, Yezu Kristo yazutse, aleluya. Tubifurije Pasika nziza. Ibyishimo bya Kristo watsinze urupfu akazuka mu bapfuye bitahe mu mitima yacu. Amasomo matagatifu yo kuri uyu munsi mukuru wa Pasika araduhishurira inkomoko y'umutsindo duhimbaza. Ku wa mbere wa Sabato, Mariya Madalina, Petero na wa mwigishwa Yezu yakundaga bazindukiye ku mva ya Yezu, ariko ntibamusangamo. Wa mwigishwa we arinjira, aritegereza, maze aremera. Tubisanga mu Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 8. Abigishwa ba Yezu bagize ubwoba butewe no kutumva neza ibyo babonaga, ariko nyuma yo guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu basobanukiwe n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Niyo mpamvu Petero abihamya i Kayizariya agira ati natwe rero turabahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yerusalemu. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu imuha no kwigaragaza atari kuri rubanda rwose, ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'Imana hakiri kare, twebwe abariye kandi tukanywa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye. Petero n'izindi ntumwa babaye abahamya b'izuka rya Yezu, bamamaza inkuru nziza mu mahanga yose ndetse no kugera ku mpera z'isi. Nibo natwe dukomoraho ukwemera, twebwe abemeye Yezu Kristo tukamukurikira. Turahimbaza Pasika muri uyu mwaka mu gihe tuzirikana imbuto nziza dukesha yubile y'impurirane twizihije mu gihugu cyacu mu mwaka wa 2025. Twashimiye Imana ibyiza yatugiriye mu myaka ya 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu, n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Kristo yinjiye mu mateka yacu, mu buzima bwacu, adutsindira icyaha n'urupfu rwa burundu, aduha kugira ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Turifuza ko inema twahawe mu mihimbazo inyuranye ya yubile zaturumbukira imbuto z'ubutungane zituma duhamya ibirindiro mu kwemera, kandi tukabera Kristo abahamya nyabo mu isi yacu. Pasika duhimbaza itwongeremo imbaraga z'urukundo, ineza, amahoro n'ukuri, iturinde ibikorwa by'ubugiranabi n'ubukozi bw'ibibi. Kristo wazutse adutsindira ingeso mbi n'inzangano, adukure mu mwijima w'icyaha, maze adushyire mu rumuri rwe rw'agatangaza. Turahimbaza Pasika igaragaza umutsindo wa Kristo mu buzima bwacu twabemera. Kristo niwe ntama ya Pasika yacu, niwe mutsindo wacu. Ububabare n'urupfu bye byateye icyuho gikomeye mu babanye na Yezu bya hafi. Mu nzira y'umusaraba tuzirikana uko yaciriwe urubanza rwo gupfa kandi ari intungane na mwene nyir'ijuru. Iyo nzira yabaye iy'ububabare bwinshi, ariko yanabaye inzira yagaragaje ineza ya bamwe mu bamukurikiye n'abahuye nawe. Simoni umunyasireni yamutwaje umusaraba, Veronika yamuhanaguye mu maso, abagore baramuririye. Munsi y'umusaraba hari Yohani n'abagore barimo umubyeyi we Bikira Mariya. Nyuma y'urupfu rwe bashyize hamwe bafashijwe na Nikodemu na Yosefu wa Arimatiya, bamushyingurana icyubahiro. Yezu amaze kuzuka mu bapfuye yabonekeye abakunzi be n'abamwemeye. Agahinda gasimburwa n'ibyishimo by'izuka, gushidikanya bisimburwa n'ukwemera, guhungabana bisimburwa n'ituze n'amahoro. Yezu amaze kuzuka, indamukanyo ye yabaye
nimugire amahoro, nk'uko Data yantumye, nanjye ndabatumye. Pasika nitubere rero igihe cyo kwakira amahoro ya Kristo no kuyaha abandi. Nitwakire urumuri rwa Pasika rutume tubona by'ukuri, duhure na Kristo wazutse, maze tugengwe na we. Ni koko Pasika ni urumuri rw'ukwemera, nirutsinde ubuhakanyi n'imbaraga z'umwijima zigenda zifata intera mu mitima ya benshi muri iki gihe. Uwahuye na Kristo wazutse arabaduka, akihutira gusangiza abandi iyo nkuru nziza ngo nabo baronke umukiro. Mariya Madalena yakiriye urumuri rwa Pasika mu mutima we, ahita ajya gutangariza intumwa inkuru nziza y'izuka rya Nyagasani. Inkuru nziza ya Pasika rero si iyo kwihererana, ahubwo ihindura abigishwa ba Kristo abogezabutumwa. Urugendo rwa sinodi yo kugendera hamwe rwatumye tubona ibyiciro by'abagize umuryango w'Imana batagerwaho n'ubutumwa bwacu. Yezu Kristo yatanze ubuzima bwe ngo hatagira n'umwe ubura umukiro w'Imana. Nyagasani Yezu wazutse araduha bwa butumwa bwo gushyira abandi, agira ati, nimugende mwigisha amahanga yose. Iki ni igihe cyo kudacibwa intege n'ibyo twumva cyangwa tubona birwanya iyogezabutumwa. Hari benshi bataye ubukristu kandi bashishikariza n'abandi kubureka. Pasika nitwibutse gutakambira Imana ngo yigarurire imitima ya bose. Yezu Kristo amaze kuzuka yasubiye mu ijuru, abigishwa be bamureba. Pasika nitwibutse rero ko twaremewe ubugingo bw'iteka, maze duharanire kuzajya mu ijuru aho tuzishima iteka. Mu gihe turimo hari byinshi biduhuma amaso bikatubuza kugira umwete wo gukorera Imana no kuba abahamya b'urukundo rwayo mu bantu. Ubu irari ry'ibintu ryasumbye urukundo rw'Imana. Nyamara umugaragu w'Imana Rugamba Sipiriyani mu ndirimbo yadusigiye adusaba kumva iri jwi ry'Imana rigira riti, igihe kiraje uzanyita Imana yawe, nzagutesha icyitwa ikigirwamana, nguha amahoro mu biriho byose naremye, jya urangwa n'urukundo, impuhwe n'ubutabera. Ni ngombwa rero kwirinda gutwarwa n'iby'isi, ahubwo buri wese narangamire Kristo we nzira, ukuri n'ubugingo. Muri uyu mwaka turahimbaza iyobera ry'urupfu n'izuka bya Kristo, mu gihe tugiye kwinjira mu cyunamo cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuzirikana iyobera ry'urupfu n'izuka bya Kristo biraduha urumuri kandi bikadukomeza muri iki gihe cy'akababaro. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye nk'igipimo cy'ibura ry'ubukristo n'ubwangamugayo. Abahamya bo kwemera babaye imbarwa, igihango cya batisimu henshi kiratatirwa. Kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwa karindwi mu 1994, u Rwanda rwasaga n'urubambye ku musaraba. Nyuma y'icyo cyago cya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari benshi bibazaga niba bazasubira mu kiliziya barakomeretse mu kwemera. Nyamara no mu bicika Imana igira aho icisha ubuvunyi bwayo. Jenoside yarahagaritswe, abantu batangira bigoranye inzira yo kongera kubana no kwiyubaka. Yezu Kristo turangamira mu iyobera ry'urupfu n'izuka bye, ni we wunze ubumwe n'abe, ububabare bwabo yabugize ubwe. Yezu Kristo yababaranye n'abacu twibuka, ndetse yababaye muri bo. Kimwe nawe baratotejwe, barahunga, bangwa n'abantu, baragambanirwa, baricwa. Mu kwibuka ubwo bubabare bwabanyujije mu nzira y'umusaraba, tuzaba tuzirikana ko bari ababyeyi, abavandimwe cyangwa abana bacu twari dusangiye urugendo rw'ubuzima, dusangiye kuba abana b'Imana. Tuzabunamira, tubibuke twunze ubumwe twese. Iyo sano dufitanye izatume dukomeza kuba hafi abarokotse tubahumuriza. Pasika ni umutsindo w'ubuzima ku rupfu. Ni ubutungane butsinda icyaha.
ni ineza itsinda inabi. Kristo yadusangije umutsindo we. Turashimira Imana ko yunamuye u Rwanda ikaruha abagabo n'abagore b'intwari babaye amatara yaka mu ijoro ry'icuraburindi. Hariho abanze kwishora mu bwicanyi, abagize abo bahisha, hari n'abatanze ubuzima bwabo kugira ngo bagire abo barokora. Abo bose ni abahamya b'urukundo n'ukwemera. Gukora icyunamo mu rumuri rw'uwo mutsindo wa Pasika bizatuma twibuka kandi dufite ukwizera ko abacu bataheranywe n'urupfu. Mu cyunamo, igikorwa gikomeye twakorera abacu ni ukubatura Imana mu isengesho. Tuzisabire kandi natwe kugira umutima ukeye, gutsinda urwango, ivangura n'inzika. Twese dusabe kudaheranwa n'ikibi, duhagurukire kuba abahamya bo kwemera, urukundo, ubuvandimwe n'amahoro. Twibuke no gusaba amahoro mu karere kacu no mu isi yose. Mbere yo gusubira kwa Se mu ijuru, Yezu yasigiye abe Roho Mutagatifu kugira ngo bashobore kumubera abahamya. Niduhugukire rero ibikorwa bya Roho Mutagatifu, kuko ari we mbaraga zidukomeza zikaduha ubutwari bwo kubaho mu rukundo. Ni Roho w'Imana ukomeza imitima yacu kugira ngo itagwa mu bishuko. Igihe Yezu yari agiye kwinjira mu bubabare, yabwiye Petero ati, nimube maso kandi mwambaze kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Umutima w'umuntu uharanira ibyiza, naho umubiri wo ugira intege nke. Dukeneye muri iki gihe Roho Mutagatifu n'ingabire ze kugira ngo tube abakristo nyabo. Bakristo bavandimwe, nk'uko twakomeje kubashishikariza gukomera mu kwemera, ngo mudacika intege kubera ko za kiliziya zigifunze, n'ubu twongeye kubasaba kutadohoka mu gihe hagikorwa ibishoboka ngo zifungurwe. Mu bihe bikomeye niho umukristo agaragaza urumuri rw'ukwemera n'urukundo. Twumvire Roho Mutagatifu twahawe atubere urumuri, niwe uyobora kandi agakomeza kiliziya ye. Ngwino Roho w'Imana, ngwino utahe imitima yacu. Turangije tubaragiza umubyeyi Bikira Mariya, nyina wa Jambo, mwamikazi wa Kibeho. Pasika nziza. Bikorewe i Kigali ku itariki ya 25 Werurwe mwaka w'ibihumbi 2026. Abepiskopi banyu Nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali akaba na Perezida w'Inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Musenyeri Vincent Harorimana, Umwepiskopi wa Ruhengeri akaba na Visi Perezida w'Inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Musenyeri Anaclet Mwumvaneza, Umwepiskopi wa Nyundo akaba n'umujyanama wa mbere mu Nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Musenyeri Edouard Sinayobye, Umwepiskopi wa Cyangugu akaba n'umujyanama wa kabiri mu Nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Musenyeri Celestine Hakizimana, Umwepiskopi wa Gikongoro. Musenyeri Papias Musengamana, Umwepiskopi wa Byumba. Musenyeri Yohani Maria Vianney Twagirayezu, Umwepiskopi wa Kibungo. Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa, Umwepiskopi wa Kabgayi. Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira, Umwepiskopi wa Butare.